Halo, assalamualaikum teman-teman. Lagi ngapain? Selamat siang semuanya. Ayo kita makan. Nah, ini dia makananku. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh ada mie, maifen, terus ada yutan. Ya, yutannya ada 3 macam. Terus masih ada ayam sisa yang semalam itu. Jadi yuk kita makan bareng. Ada wortel juga. Wortelnya itu lembut banget. Namanya hulama di Hong Lopa. Nha. Cái thịt muốn thịt à? Nhưng cái kìa. Mông à, cái thịt không à? Ồ, cảm à. Cái giống như mà Cảm cái à. kia là cái chỗ Thế kìa. chơi hú mày hay có tí phế vô. Mà cái chỗ kia mà hủ mì nó muốn thịt á. Cái này thịt hả? Cái trái rồi à? Cảm à. Thế chơi hú sẽ chơi đi co vô. Ơi muốn bên mà hủ thịt kìa. Ôi chú sẽ cay cay à. Mà cái thịt muốn thịt có trắng con. Hoa hoa. Cái thịt không à? Hú hoa. Nó không mà chiên rồi. Hai. Thịt chiên cái chó thịt chứ mà. Hoa. Nãy cái ruột củ đen à. Ya. Anu apa? Kulitnya nggak boleh dimakan. Padahal paling enak kan kulitnya ya. Ini kalau lak tega huhu seka. Bismillah. Hui ông. Enak. Ayamnya nenekku tak kasih moh. Tak mau dewe. Bismillah. Di Hong Lopa aku lama. Mana? Kalian udah pada makan apa belum? Cái gì đã rồi hủ mì á. Em yêu cái à? Nhưng Hủ mì. muốn thịt cái thịt. Mau phê ya. Có còn đen à? Đen à? Đúng rồi. Tiap aku makan diliatin. Jangan sampai makan kulit deh. Cái đen nữa nè. Padahal paling enak kan ya. Tapi ya wis lah ya. Daripada aku diumprengi, diomeli. Enak. Hủ lòng mà Hong Lopa chung dầu mua. Hủ lòng mà hủ sạch à. Cái gì cả nó không mẹ. Này thì chúng ta nếu không cay hủ sạch à lạ lạ tè. Mất cái thịt ra xuống kia. Đúng rồi. Mày giống mà lá chiếu à, lá chiếu này cơ, lá chiếu trắng à. Cái hấp cái còn muốn thịt à. Không mẹ, thịt không à? Ủa dầm. Cái gì cả không mẹ. Lấy thì mẹ sẽ cắn dừa đá nào. Pin vậy à? Pin vậy à? Đây chứ hả? Ồ mày, đấy gì á sẽ cắn đi trẻ. Ini cek lepin jauh jujur mà. Ini tuh ada oleh huhu meh. Ini dalamnya itu ada saladnya, terus ada telur ikannya itu loh besti. Apa sih itu namanya?
Ya kayak gini. Enak banget. Hảo hủ mẹ. Aku lupa nggak pakai mic Besti, jadi paling suaraku kecil ya. Cái còn toàn cầu mại rồi. Đã ambil mic. Ojo Pak Cok Liu à? Pak Cok Liu sấy cho lu. Pak Cok Liu sấy cho lại lý con một Pak Cok Liu à? Cái gì chưa là một. Mau à? Siêu tộc mà. Kue cuy cici siêu tộc à? Oke, suaraku wes jelas. Chị tàu. Ini có mày luôn à? Đây có lá chuối à? Lá chuối cho lý cô à? Ta la. Mình xích lý cô cả là. Chị tàu là mình xích lại lý cô. Nè, cảm ơn không mớ. Nè, cảm ơn không mớ. Lấy sih hasil liko. Nenekku beneran moh tenan karo ayam. Moh chứ mju à? Moh cảm ơn lấy con á. Moh hay là katanya sih ada ininya ya. Enek Pak Cok Liu nih Besti. Itu loh lalat hijau itu loh. Masya Allah enak ya. Aku men. Hổ chứ唔會啊。呢個都好好食㗎。有冇餡㗎？裏邊有嘢啊。呢邊啊？有啊。係啊。有蛋嚟㗎。佢冇啲嘢嗰啲講。係啊。好好味啊。有。跟住時間啊。快啲講，換啦。Mau dong ah. Alhamdulillah enak. Sekarang waktunya makan ayam. Cito, Om wis pay. Wis diingetin beberapa kali ya Besti ya. Jangan makan kulit. Lah sing paling enak kulite, Mbah piye to, Mbah. Nah. Ya para Besti yang paling enak kan yo kulite dong. Gì ta nào? Iya. Kemajuman datang kayak gini. Iya.
啫喱啊，喺度，唔好，即係咁樣嘅咋，我用手食，馬票皮士，知道。Maaf ya, aku pakai maaf ya Besti, aku pakai tangan ya, makme ya. 你狗仔冇得食。我隻牙又咬到。好好味啊！頭先你啱啱講埋係教大家係唱意大利文嘅歌，唔係唱廣東歌嘅。因為咧，其實咧，意大利文呢個發音比較容易嘅，佢咧嘅響音都係 R、F、E、O、U。咁比起廣東話同埋比起英文咧，都容易發音。咁所以咧，如果佢哋要練聲音頭勢嘅話咧，其實意大利文歌咧就可以最簡單嘅方法幫佢哋啲聲音頭在前面啦，就好有音樂感。我唔會啊，好水啊！因為你唔中意食雞，係咪啊？點解你唔中意雞嘅？仲冇牙啊！好腍㗎，個魚蛋都佢先有少少啊。唔得，食個魚蛋咧，食幾耐先食得到個？買到。所以佢哋要比較認真嘅學習成首歌啦，比較認真咧咁去諗究竟呼吸同佢發聲嘅關係係點。咁所以咧佢哋會好大嘅鼓勵，同埋咧群人唱歌咧，對於觀眾嚟講係一個鼓勵。好飽啊！可能佢啲親友如果見到佢聲音沙啞，辣椒嚟㗎呢個嗱。但係見到佢企都係台上唱歌嘅時候咧，佢哋嗰種激勵咧就會又好腍。又好滑，又辣，好好味。唔會嘢有影響啊！你知我嘢做咩？康老伯。成個過程咧就好似去咗行山，做一個行山嘅運動咁樣。咁嗰個好開心。咁嗰個爬山過程裏邊，其實好多嘢要講。燒肉啊、雞啊呢種嘢唔中意。燒肉我都唔中意。燒肉。另外，我又想即係問老師啊，可唔可以教我哋啦？即係你講嗰個發音啊，或者係嗰個韻調嘅正常教大家點樣？啱啱。但其實咧，我哋咧唱歌嘅時候咧，最主要咧要練習一個腹式呼吸，因為其實呼吸咧係你成個聲音嘅推動器嚟嘅。咪好好飲啊！我哋講腹式呼吸咧，就要喺呢個位嘅，係啊。呢個咧長，而家可能影出嚟咧就唔係好多。咁但係其實咧嗱，我哋喺下面呢個位咧，我哋會有塊叫橫膈膜嘅嘢嘅嘛，即係自己都可以。係啦，自己學下。其實咧個肺對落咧有個橫膈膜咁啊，開咗個肺部同埋下面啲器官嘅。咁當我哋做到呢個我哋叫氣有嗰個橫好脹喺個橫膈膜向下壓咗嗰個係啦。好靚啊！頭先落過雨啊！頭先落過雨啊！我先買有冇嘢啊？冇啊！而家先白冇得冷啊嘛。先打啊！我都有。封咗嘛。即係要慢慢1、2、3、4，持續咁樣係入緊氣。咁你發覺咧，如果你持續會入緊氣，一定會脹。等埋我啊！擺喺度先。等埋我呢個。哇！辣，好正啊！靚仔話我唔中意食雞嘅。係啊？點解啊？好流啊！你勁有八雀鳥。啊，唔係，因為好流啊！
一隻雞好牛啊，好似你話食雞胸雞髀嗰度咧，我就食少少。雞髀嗰度，慢慢嚼咯。或者雞胸。係啦，就係要呢個位係啦。咁跟住咧，咁樣點樣唱出嚟？嗱，咁你吸上咗之後啦，就會哼一個音或者點樣嘅真係好正。慢慢嚟嘅。第一步吸上咗啦，啲味道教得好好啊，佢哋滷水啊嘛。呢個好似味滷水啊。唔係啊。咁當你咧慢慢嘅練得耐咗，發覺係做到嘅話咧，其實我哋原來呢個麵咧仲有好多咁樣睇係滷水。係啊，其實唔係。整個三豆料啊！我專登咁樣整㗎。有搞錯啊！如果未咁樣睇到我3個裏邊，所以我專登係咁樣咯。搞錯啊！到最後啦，有冇啲咩鼓勵嘅説話咧，可以同大家分享下咧？就我食唔晒啊，所以我一陣再食㗎。即係啲病患嘅時候，有啲咩説話同大家分享下？好似入到我隻眼啊！冇。個治療冇得停嘅時候，其實係好灰心嘅。咁呢幾年過咗去，我就發覺最幫到自己嘅咧，其實幾錢頭啊？咁樣買？咁你買幾錢頭？差唔多，好似呢個唔係淨係買雞㗎，有谷薯啊，有粟米啊，有菜啊咁樣咯，可以揀咯。有飯係啊，我琴晚係嗰度食嘛，但係我食唔晒。即係自己買好啊，唔好買變雞食啊。嗰度佢係斬即刻炸喎。我哋睇到佢炸，係啊。即刻炸嘅。係啊，仲有佢咩咧？即刻炸到炸過佢都有炸。如果唔係仲差，唔好食啊。係啊，即刻炸㗎。跟住淋啲麻辣汁啊，呢個係哇正啊，辣。炸過嗰條鑊洗咗，好似洗過咁啊。係啊。炸好炸打喺度你就唔好買。知道。點解嘅？中西雞好危險嘅。我白粥麵啊嘛，食咗。個人生嗰啲白粥麵好壞㗎。好嘛。就驚白粥麵啊。係啊。我都知㗎啦。我白粥都係鑊，係綠綠地好大隻，跟住飛嚟飛去嗰啲嘛，係咪啊？知啊，總之個白粥麵啊，一條蟲咁。跟住又躝係啊，咁就躝你而家講緊我驚啊！有雞，你係最中意我白粥麵啊，係啊，食白粥咁啊，豬會唔會有啊？你中意咁緊嘢啊？啲白粥。豬有冇啊？豬冇啊？Masih ada segini, nggak habis. Jadi apa itu? Alhamdulillah aku udah selesai makan dan udah selesai nyuci mangkok. Seperti biasa, drama cuci mangkok, rebutan nyuci mangkok karo nenek. Kan aku itu pengennya itu ya biar aku yang ngerjain gitu ya, nenek nggak usah ngerjain, duduk manis. Tapi nenek nggak mau, nenek itu maunya itu ya nenek yang kerja, kerja sama kayak gitulah. Aku pengennya ya aku dari sini kerja kok, mosok ya nenek yang ngerjain tugas rumah gitu ya. Jadi mesti rebutan, kalau rebutan mesti pegel, aku sing ngerjain ya nenek pegel, kalau nenek sing ngerjain aku pegel gitu. Ya sebenarnya tukarannya gara-gara rebutan kerjaan kayak gitu. Kayak gitu. Ya wes ya teman-teman, makasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih atas supportnya. Dadah, assalamualaikum, makasih ya.